Ko Haraia Bowen-Hakaraia, tētahi uri Māori, e mau Mataora ana. I tūkinotia ia ētahi hunga kaikiri i aia i taitoko i te rātu marama. Ahakoa te kino o tērā whiakotanga, ko tāna i whai hua, i whai maramatanga tonuia. Ko te whai ake nei, ko te whānuitanga atu o ngā whakamarama. Racial connotations now starts to heighten. You think you're wearing black, black. Who the you think you are? Ko e nei ngā kupu hahani, e kore tēnei uri Māori, e wareware. That cut me. And obviously it still cuts me today to think about it. That hurt. Nā tōna ngākau nui ki ngā mahi rāranga i tipu te hiahia o tēnei uri o te reureu kia whai i tōna Mataora, nā te tohu ngā kai tā moko a hemi te pēti i tā moko ngia. You're kaitiaki and you are responsible for the life of that flax, that harakiki that you're using as a life force. When you cut it, it's dead. But if you're going to cut it, there's a reason for that. And you're responsible for that life force on what comes after death and rebirth. Mo te tūpono, Haraia Bowen-Hakaraia i whakapātari i te tukinga, ko tāna anō, he mahi kaikiri kē tēnei i aro tōtika ai ki tōna Mataora. I was saying to Mum, I was literally in a glass cage in a horror movie being threatened or something like that in a sci-fi movie, and people are walking past and I'm in this box. They can't see me, but I can see them. Ahakoa tēnei whiakotanga werweri e hiahia ana Bowen-Hakaraia ki te kōke whakamua tonu i tōna oranga. Engari ko tāna i te tuatahi me muru ia i ngārara o ngā kaipatu. No one deserves to stop me from living. And that goes for anybody, but I share that with everybody that's listening right now. Don't let anybody stop you from living. Don't give them that power. Tokorua ngā tāne Pākehā kua hāmenetia mo te mahi tūkino, he oi ko te take ki ngā mahi kaikiri, e kore e whakaturehia ki roto o Aotearoa, New Tireni. Tema Hemi, te reo o te uru.